book of Revelation consists of a series of vision. I knjiga od Otkrivenje sadrži serija od vizije кола як мануш касоранав Јован преминджа. Ки почетка от ја книга от Откривење, о Јован ови машкараменде, која кава свето, пирела ки ја пу. Ali u vas odikaja su počini ko štarto šero, a da vajda ovci dimeo to kava sveto, za konesavo vreme i kal do nadprirodno legar do ko nebo. I dala vizije kola priminija da bi šaj razumilen oti jek nebesko perspektiva da bi šajte ovele jasno vizije. Perspektiva koja na ne to sveto, ljudsko, nego te ovele edevlesoro razumevanjem perspektiva za kala vizije kola delinija menca kija knjiga koja je već ime Otkrivenje Jovanesoro. A menđeko proučavanje kija epizoda, kija serija, kratka poruke od Otkrivenje, a menkova fokusirime kijek vizija, a dija vizija koja abdije butenđe penđardi je dva proroštvo oto pelin. A dva proroštvo jekvar araklo ko jek tan, a dvajko ki knjiga od Otkrivenje od toto šero, pa me većina o tome te praventu mare Biblije i te diken manca o Otkrivenje od toto šero, a kad i ka duj stihje, a dvaj odešto hemu dešu jekto stih. Iako akava jedino tan, ano nevo zavet, ko te dava termin pelin pojavinipe, a mena rakaja da akava lafi pojavinipe efta puti ano purano zavet kojek stih duj puti, a ovto puti ko purano zavet, je dva starozavetno lafi lana, ali buti važno te razumina kava lafi, jer ano nesave prevodi, a nekozo isto fraza koristini pepelin, iako adava hebrejsko lafi sole aver izraz, aver vokabular kovaj koristime. Znači, o jevrejsko lafi lana, a vačeri otijek biljka, bukvalno, a i svi duj karakteristike kad radini peotikija biljka, prvo oj nenormalno čerki, a duj to oj otrovno. I šajte anel smrt, meriba. Iako dikada koristi mesar biljka ko spurano savez, većina puti kaj pojavini pesar lana, a te vačeri o to ponašanje, o to delo. Kova anela maškaro kolende kola priminena, a dava delo, anela jek stepen gorčina, hem šajte anel da ni smrt. Vačeri nesostar soji zazivini te čuvelpe sudo, kova anela pravda ani nepravda. A džarda ko purano zavet, but puti vačeri nesostar, kovaj duhovno čerko, duhovno otrovno, hem povezi me sako smrt, hem zaki korupcija, maškaro manuša ili ano društvo. Ali ke dikaja ko nevo zavet, isto adava termin kova koristime, ali ovi zavet grčki, pa narakaja isto dava la filana, nego arakaja o grčkoj prevod kovaj u stvari aksintos, a dvaj grčko termin kova prevodi me, ano otkrivenje od toto šero, dešu jekto stih duj puti pojavini pe dva lafi, ano biblijsko tekst. Tužno stvaroja kava. Iako ke dikajano kava proroštvo, kja vizija, to ti knjiga od Otkrivenje, i si samo duj stihija kolada lestar vačerena, ono ša bud pisinđe da lestara, jek manuš pisinđa celo knjiga da lestar. Ali o izvor o takava materijal su pisinđana ne i Biblija, nego ov dikela ano aver nesave knjige
ano nesavo aver Android i ova Tedi Kjela nesavo naučno ispunjenje od toga biblijsko proroštvo, a давай bari greška, давай pogrešno. A menke dva čeraja odneso staroti knjiga od otkrivenje, ano toto šero, a vazna čini da men hinjam ko deo, ko stihovja, ko te poznato sar sudo etrubengor. Kad dikaja ko otkrivenja, men dikaja da i pečatija teme. Pomeni me, evta, o prva šov, onde si nenape angleder nego so ogneve devleso perela i u stvari o šov dena najava da si gata velo gneve devlesoro, ano evtato šero ogneve devlesoro ko te vičini pe gnev bakroresoro, koja značini da je omesijao Ješuodava, a da va gneve bakroresorova čerdote ađičeri za trenutak. Za nekozom događaje kolava ente desinempe i jedino nakon sodala događaje desinenape, samo tad devlesoro gnevka počinite izlinipe, a devlesoro gnev izlinipe, ked otrube osudot otrubehemo čare oto sudo dikaja. I a menđiko proučavanje kijek ja epizoda venka dikadava i dikaja da o etrubengro sudo i solen često trećina pomenime. A kad i očare vačerio te devlesoro gnev nasar je gdeo nego očare po intenzivna, jer on vačerena očoriba ani punina ogneve devlesor. Znači ki celo mera ko te odvelman gljate čorel. A o etrubengro sudo i si samo trećina kad uporedinalen ečarengro sudo. Pa na jek but važno poenta sovajante razuminadavaj da o sudo etrubengoro hem očares očorđona, on so se povezime devlese za kognev, o vernici, okolakola prihvatinđeo evanđelj, kroz i vera ano Mesija Ješua, o Isus Hrist, on nakao ven kokava sveto, a te za adala sudija oto trubehem otočare. Sa soradini pekateo to pelin proroštvo na nole veze sa vernici ili je kanđirjaja. I kanđiri kojajci dime, vazdime i adavapen džardosar uznesenje ili blagoslovime nada ko te vačerđam od kokva proučavanje. I adavaj znači osudo oti zvezda pelin. Kada dva vačerđam, ajde ti rika so, olafi penela. Na ne ništa soj prirodno ili naučno objasni mea kate, kokala sudije. I svrha oto sudo je trubengoro hemečarengoro, te motoj okolenđe kolajki puv, okolakola još uvek dživde, okolakola čile i na neuznesi me, te razuminen da odeveli i da ovi holjame i ov čorela plo gnev zbog greh, zbog i pobuna so odbinđe lesiri blagodat, hem lesiri milost, hem lesiri briga so bezbedinđa plečave Mesija Ješua. I oko vasoj stav emanušengro, a kad te i ponovo pobuna hem odbiba, te poveruj nene te prihvati, nene devlese so bezbedinđalenđ. Pa diken otkrivenje toto šero dešto stih. Kad otrito anđeo pudinđa. A kavaj sole veze sa jek termin, kvaj povezime sa jek zvuk etrubakor. Nađa nadala dija normalno tip truba ili šofar, ali oko vasoj sijame nadavaj da i truba, a kad temo toj osudo i fokusirini pe projekt, da i truba pudime, osudo pudime, i dikaje kad te nešto penela i nešto sar bari planina.
Tardia Gaia. Peli. Hine frdime. I pisini odupral frdime o to nebo. I akate kava sudo, kava čoriba de vlesro gneva vela direktno to nebo. A davai ishod so se oanđeo pudinđa i truba i dava nela nadprirodno hem nebostar upral sudo kovana štite objasnini pe naučno ili kroz adava soj prirodno i kad i ka ano neporecivo način da niko naštije da lejate raspravini pe meka dokažina kojeg trenutku da kava na nole veze da lesar nesave glupa pojedinci sova čerena da je kava meteor, da je asteroid ili da je nešto prirodno kova ano nebo akana vela nakare, dva i pogrešno naučavanje. Buđene, o problemi je kava, on mangena te čeren senzacija o to lafi. On mangena te pokušinjen te leno kova soj baziri meki Biblija, hem nadprirodno, a te denlen prirodno razumevanje, te čerenle po uzbudljivo, više to vele nešto prihvati me, ali da lesak ja knjiga koja pisi me i sola but veze više sa, kao i sola veze sa nesavi agencija za svemir ili da i sola manje i sola veze sa nesoje oti Biblije, ali memo ga okavate naglasina. Da sa oko vas odikaja, so ti čini pe od trubengoro sudo, hem ečarengor sudo i sole veza sa oko vasoj odeveli izvor od okava gnev. Da odevel čerela nešto so naštite objasnini pesa prirodno ili o to manuš, a dva i nešto so naštio manušate objasnine. I je da vaka dokažinav za trenutak. Je celo svrha, a davajte dokažini pe da i si develi, da je ov gnevno i ovi izvor kalestra su desini pe i je da naštite razumini pe ko prirodno termin. Penela i otrito anđeo, pudinđa, znači pudinđa plitruba, taro nebu pelijek bari čereni, kojat habiola sar baklja, o to nebo, znači o izvori o nebo, oj peli o pritrećina lenja, hem upro izvorija epa njengor. Oko vasu kad i kakatej, da akavaj grčko gramatika, ko te ako bi ispravno da vas zaključinaja, kad vačerioti trećina od ti len, a da va takođe vajanite primenini peju proizvorje. A o izvori oko vas o perela o jezero ili len. I oko vas ostar vačeraja dva i manj haim, a vas značini svežo pani ili paniko vaša i pijalpe. I kada rakaja kate da vadi kaja, da i sjemena kate je čeren. A da va termin čeren šajte značinen bud stvarja, šaj značini planeta, šaj meteor, sakala stvarja, ali je davaj pali ljudsko perspektiva. Koristinijek termin kovao manu šajte razumini, ali je kavana ne bukvalno čeren, a kavana ne meteor ili asteroid, nego odevel nadprirodno bičali za kija svrha, da li postojini da ova kana a da vaj nešto so odevel kao slobodini, kanel, ko nadprirodno način. Ma očekujem, a da va prirodno to vel deo kalestra, da vaj i poruka. A primetinen sova čerio dujto deo ko dešto stih. Oj peli, znači ja bari čereni koja habiola sar baklja, oj peli u pritrećina lenja hemu proizvorja epa njengor. A kanadi kaj odeš to stih. A o anave čerenjakoro vičimej apsintost
pelen. Setinetumen sosiklijama da lestar duj primarna stvarija, lakor osnovno značenje gorčina, hem otrov, a da vaj znači smrtno. Gorčina hem uko vaso anela smrt, a da vasiklijam. Možda o razlog sosjakava termina kad te koristime, kad osloni nameno propurano savez, te delamen informacija te bi ispravno razuminaja, sar so podelinđom tu mencar, but često kava lafi pojavini peko stari zavet, a vačerio to ponašanje, kovaj duhovno gorko ili čerko, kovana reflektuinio dživ dipek vode veldinđa, nego anela meriba. Duhovno meriba, fizičko, mudari, smrtno je otrovnoj. But teolozi vačerena i me bi slaži namadale da razlog sosjakava koristime pelin, a da lese so devel koristini čeren premalo dava nav ovdin džavanav, sar razlog te se tinipeo narodo da kaja gnev, a da va sudo zbog je savko ponašanje kovaj duhovno čerko hem duhovno smrtno i je da vaj kontra hem konfliktu inipe ili protivo zapovestija o instrukcije devleser. Dika je palo da šujek to stih. A o anavije čerenjakorović ime je pelen. I kad te penela, trećina otopanja hinele čerke. So značini da ano bukvalno značenje jek trećina otopanja postaninđe čerke hem smrtna. I kad ika ko trenutak i kad ukaži navtumenđe da akavaj nešto nadprirodno i na nole naučno objašnjenje na štidi ke prirodno ko akava. Kad te odevle su lafi vačerije kava. Da i čeren, da o objekat kovat habjola upralo to nebo vela, ku vela ni pu. I sar posljedica da lestar jek trećina o to sveža panja, jek trećina o lenja, jek trećina o izvorja je panjengere, je but teolozi shvati nena da o izvorja vačeri sar o lenja, to jest o jezerja sar perđona kroz o izvorja, razmisli na kalestar da dema naučno objašnjenje za nešto sar asteroid, meteor, kova, perela i kuvela kipu, a jek trećina otopanja postanini čerkohem smrtno. Na nejate objašnjenje. Sar šaj jek trećina otopanja kroz sveto za trenutak te postanini čerko. A men vačeraja o to nesavo, o to baro pani, kovana ne ograniči me ko jek oblast, jek regije, nego trećina od to cao sveža panja. Panja kolajano, ano lenjano, izvori, oni otrujme, pale akavana neprirodno način, na ne naučno objašnjenje ko vaša je to objasnini, jer celo svrha od to kava deo vačeri u stvari da odeveli u predersa, da ovijeni kontrola i da ovšajte čerel sao stvarje. Oma nušna šti čerela dava, oma nušna šti objasninje dava. I kad dikhaja učenje, a kava senzalizacija o to kava deo, onda i si jemen sakala ekstra biblijska materijalija kola naradi nenape, a kalestar so olil penela, jer o pelin sar proroštvo za kosudo lela dava i džala ko različita pravci, različita stvarja kolena ne veze sa biblijsko tekst. A da lese amenti kaja kate, da kja baričeren koja već ime aksintos ili pelin, oj izazjevini i trećina je panjengere teo ven čerke. I ajdete di kao zadnju deo to dešujek to stih. Penela hemađhar butmanu šamule
Oto čerkipe epanyengoro. Dikajaka te da omanuša mule sose. Sose bi pije čerkopani, smrtnopani, odgovori, a da lese sona nea ver dostupno. Dobro kaj nele žedna, hem očajna za kotečnost, da izazivinđalen te pije, a da va smrt. I poruka je ka te kava, da omanušipe kao vel izazivime te pijel, a dva idiom za koprimiba, jer Mesija setinito me penđaka okja čaša mimo iđinima, ali ako naka pijavla, je da vaj solejek idiom primanja, to jeste priminipe nešto, isto sa Mesija so priminđa edevlesro pozivte mekel po životi, a kava isto dela izraz nasaro poslušnost so Mesija čerđa, nego saro posledice oto neposlušnost. A da lese so duhovno čerkipe, a da vaj kad odbinea edevle. A da vaka dinjan odbime, a da vaka nelijek ishod jek rezultat da omanušako lap ponašinjena peko da va smrtno čerko način i šajte odnosini pa pro delja, pro fizičko ponašanje, onko enforsirimete pijen i posledica da lestar i ka pijen, a dva čerkipe pelin, svoj ustvario pani koja čerdi to vel čerko, čerki ka nel smrt. Okvasodi kaja ka te je da vaj matovana šaldesa nesave glupostija, kola objasni nena o to svemirsko nesavo telo, asteroid, kova omanušava čerena da pođinđa prema lipu, a kavana ne o ispunjenje da lestar. A kava laž, jer ci dela menoti svrha je devlesiri, koja te razumina da postojini nadprirodno devel, kova naštite razumini pes sa prirodno razumevanje, nego razumini pesa i činjenica da ov transformišinio prirodno, jer da vas značinije devlesro anav, dva štar slovija jhvh, da vako vaj nej, kovako vel, a da vana ne prirodno, nego nadprirodno. I od develka anel, događaja kola kada si nempe, dok osudo je trubengore me čarengoro čorelape, a men nakaštite iskusi nadva men kovako nebo, a da vaka od velika čorel samo proneverna. On kao ven svedoci, a da lestar se odevel čerel. I dozvoljen te završi nav, ko krao, te vačerav da i mera, kvaka delo da vel ispravno te razumineno stvaro, a da vaj soka čerel pesao Izraelano da va vreme, da zapečati me o narodo ko vaj zaštiti me leseo to gnev, da bi je dja nacija dikela da ode vel čerela razlika, maškaroplo zavetno narodo, em za kolana nolen zavet. Ako isto način kad džaje palalano Egipat, sar sohinele baro broj o Egipćanja, a dja većina, da dikle so ode vel čerela dja razlika sa plo zavetno narodo, on manglete pridružinempe i to vendeo da lestar, ali nažalost za ki većina dva vreme ko zadnja diveka da dala sudo gnev hinele čordo, to je skitko vel čordo ti truba hemotočare, da omanošaka čon odbime hem nepokajana oto pumare delja. Ponašanja kolaj čerke, kolaj grešna, a da va lengro idolopoklonstvo, nemoral, im lengre nepravedna ponašanja. Je da lese, a kana ano kratko, ali ano tačno način opisi naja o proroštvu, kovaj penđer dosar pelin proroštvo, nisave veze da vana nolesa, nesave meteorija ili esavke kola avena kipuv. I da i nasa oje da va pratini, a da va je lažno učenje, kuva mangela te čerel senzacija, te čerel imitacija, nego te oslonini pe pro pravo otkrivenje
Ото Лиле де Влесар. Завърши наека те джия вер епизода кратка порка од откривења, девелне благословението мен шаломото Израел. Шалом! Хем добродошло хењанко вјеравта Израел. Јеврејско фраза со значини волино Израел. Надинамен да качувеа менца наредна 30 минуча, док о учителю доктор Барух си кајде влесото лафи. О доктор Барух главно професори ко Зера Авраам институт ко ванала Зинипеке Израел. Иако сао предавања си казеки енглескучив, о доктор Барух сречно тешаја нелтуминџе кала предавања преведи меки романичив. Молинајето те запрати неаме, ко Facebook хем ко YouTube, да бишај више дженете шунене да влесро лафи, кова читинипе оти изворно хебрејско хем грчко чив.